Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Kamauhati Constituency Uba Charles Marngar Hagajing keren bat kilat pathai kubor ulapen pau ya kajing bitar halor kajing lek don bor ka sorkar Asam hadu bakandayo ban ple pat ba ya kamadan ha laper ka bahap hakarat nongtung hapo ka blok 2 wat hadien bakaladon kajing ate ban penbet ya uput usam Uba Charles Marngar ulapen pau bat persyajur ya kajing lek persyak ka sorkar Asam namar bakambat ya kajing keren Ulaong balik si kani kadai kajing syak jam palan ka sorkar jela kabala penlong ya ka sorkar Asam bakan nuat bantur syakmat ban play ya katai kamadan wat hapdeng bakaladon kajing yakun UMDC marsin yo jingtip nakipat ba nong shnong ka laper marmar ulaya keren bat usembut menteri rangba uba presiden tensong Henry ula juba ba unsa persyang ban ya keren ya kani kakam Uba Charles Marngar ula pha da kajing tho bat kerpan na menteri rangba ka jela bat na usembut menteri rangba ban penbai uput usam ba unya keren mardor bat ka sorkar Asam ka badai ban mi ban pensyai halor kani Kedon kawai ka jingja ka pangakwa ban keren nang ba jong pi kilat pathan bo berkata ka long ba manem step ka por khandai ba jem step Kidan kinong snong jong ka snong laper jong karat nong tung ka bahap apo ka blok tu ka bahap apo ka disputed ban ngalayo ka jingtip manem step ba nagaliang jong ka sorkar Asam kila ini kurit kila lumbriu ban plino ya ka stadium ka bakila shna bros kata kalong ka iki basmusi habang ayo jingtip Bagadon kum kata. Ban marmari nagaliang kajonga ngala kontak yu chief minister Konrad Samba. Teneng aklem yo ban ya keren nang ba phone. Nomor ba uklem pick up phone. Di hadin si pangar pang ngala persang ban kontak yo deputy chief minister ba presiden tensong. Ban ya thu alor kani kejingja. Ban ngala ya keren ro bat I deputy commissioner jongka Ribhoi district ikong RM Purba. Bada kejing ya keren bat I mairu ilai thu syai ba keladon kejing ekran padeng jong I bat ka deputy commissioner jong ka Hamran West Karbi Anglong haka apen riu trik jong penai Agos jong pada kesnam hadin ketu kejing ya kaja te hom lope bat ka basungsi kalong ba ka sorkar Asam ka ile persya ya kejing ekut ya kejing ekran kadon ka discussion kejing ekran padeng jong EDC jong I naribhoi But EDC jong West Karbi Anglong ka Arpen Rutrik. But hakata ka jing ekran nakaliang jong ka DC jong ka West Karbi Anglong Hamran. Kala mention clearly kala ong ba we should not take any developmental works. Lane ban keep maintain status quo. Kata ka de jing kran ka jong ka DC la pa West Karbi Anglong. Dai ka basmusi pada kalong ba ngilayo jing tip ngala kali susu ng step ba. Lagi fencing ya kata ke stadium hanti hom laper kadon kejing pentrai ya kani ka fencing ru hakini kisengi pelada bat manda kesengi kila ada ban pli ya kani ke stadium da UMP jong ka Karbi Anglong dengan penpau kejing persyajur ba kejing condemn ya ka sorkar Asam balai kambat ya ke balai kran balai se kani kala banlong namar kejing syak jam palat jong ka sorkar ke jongi ka perlong ya ka sorkar Asam baganot bai bantu syakmat wat hadin belada ban yakut bat ka basmusi kalong ba kinong snong jongi jong ka snong hante hom laper ki penpau ka jing saudiau ka bakraw nomor balai nomor ba ilada ban yakran kidon ka jing soram gum kinong snong habladon ka jing yakut ba ya ki developmental works ya manta support on sangi shwa kat badang ya kejing ekran ban penbet ya uput usam. Tiadin kejing ekran mana bat iba perstun tensong. Deputy Chief Minister jongi la ong ba. Toh ngan persang ban ekran ya kene gekam. Ngan ekran ya kene gekam. Dengan tip kumno kaya. Jadi ya ke city ngalade ban tho mana show Chief Minister Konrad Samba ban penpau ban intervene ya kene kejing jam mana kesem. Jena kalian ke jonga ngawan kenang hang ni lengba jong pi ki parlok ban gerpat ya ke sorkar
ngiu i ke jing long jablo ke jing shim sting ke jing bom shim kia jong ke sarkar ke jongi kat adu ba ke sarkar Asam kayo ban wat ban inaugurate ya ke ni ke stadium kalong ke ke basongsi te kumunong mi kman jong ka mau hati konsumsi ka bahab ban pet ban kemi ro ya ke ni ke blok tu ke ni ke snong laper ngapan pau ke jing songsi ke bakrau ngapan pau ke jing sodiau bat ke jing bitaru babalai ke ni ke sarkar Asam kelek don bor hadu ni kapan perkhat yang lek se to don ke shalenda habada ke lang kinong yalam ki jongi ki badan ha ke state government ke jongi ha ke ruling side ki mongi ki jingja ki nangja na ka wei ke sengi ka wei pat ha ke bagadon ke jingi ekran ba maintain ye kata ke status quo bat kum balong mentali le ngila ekran shai bat ka disi kala kran shai ba ngimpat day ban pentri kam ye gino skim kat ba mangipat nang ni magalia ngin kit tang way upos elektrik rumlo bat kumbolong menta ka don ke JJM ke skim JJM ro kidon ki jaka ki pang ngisha pentot nang te blok tu bat kiwai ki skim ngim yolat ban pentri dekat baga Asam hadu ban inaugurate ro ka yolat kalong ke bas ngusi bat leng bajong pi nagar pan eu chief minister se chen pat nalor ke thi ke bangla thor so deputy chief minister ubade ban pet kumu bakli kene ke kam ban penbet yo put Usam kene ke jela ke jongi ba pide ban ye kren mardor bat ke sarkar Asam hi ye ke kepala deble ke haban pensyai ke haban mi syakmat ban ye kren bat sakawai ro ngakwa bakini ki jingja kim dei banang jasu nang ni syakmat kat bangi nang penbet yo put Usam la dalong ha kene kurkam hi ngi yu iba ngim somnot ban sanya ya kene ke sarkar nomor belai nomor ba ke sarkar Asam ke yurat ya se gede ke jing sajam jong ke sarkar jela ke jong kata gede ke bang kwa ban keren gede ke po bagede ke kubor sekal sarkar bahkan shim gino ki step but immediately he kan yele ban shim gi steps ban kanom jasu kum kini ki jing ja ada nem bajing pensange si porne porba kadang bajing keren jong ki arjuna i ke jing snai ni stadium kala kila sna mentala katu kat nesnam mendai bagi dang susna tien rei pi ya kata gajing sna haki snam gi bamensuang gim da om tan namar ba both side Meghalaya Asam kadon gajing ya keren ba ki developmental activities ngila banwara both side Meghalaya Asam ya kasam kelasna tien rei ke bangamot benom kolong ba hadin mangila ekren mentake bah hadin mangila ekren mentaba ya mata sipor ka dalam port penbai Sam ngim la ke ban ora no development hang te blok tu dene ke jing sna ti kelas na la ka tu ko nesna